Kelko organizacje chci poprom za wólbami serbskeho sejma. Kóždy punželu skadźuje so wólbna kampanja a přijuty wšo organizatoriske. Tu so rozsudy tworja, kotrež wólbny proces zawěsća. A wólbna komisja? Wona próbuje registrovanja, rozesćele wólbne podłožki a stara so o to, zo waše wosy wěsće dońdu. 1. januara bě cyle wosebity dźeń. Nowe kandidatojo a kandidatki a aktivni zaposłance su so zetkali, zo bychu swoje zaměry rozrečili. Tu so wizje za přichod Serboku kowaja. Mimo to podawaše dohľad do přiručki sejma. Mały guide, jak je so dotal dźiwało a što może so lepje stać. Obchodźity highlight bě zawod do konsensuaceho wašnja dźiwanja przez Johannesa Heimrata. Klinči snano sucho, ale za zromane dźiwo je to klucz. Serbske stawizny so tež nezabyšu. Při počešćenju Jana Skale su so zromadnje basnje čitali, anekdoty dělili a na jeho viziju dopomnili. Na koncu spěwaše so hišće, a vizo dawaše twaro zlanym volijom. Typisce serbske. To pak dawno hišće wšitko nie. 29. januara su apel k wólbom serbskeho sejma předstajili. Serbske wosobiny wujasnichu, čeho dla sejm podpiruja. To wšo stanie so w pozadku, so bychu so wam wólby serbskeho sejma zmužnili. Potekim nitko sy ty narydźe. Registruj so a wol subu. Zromadnje wołtujemy serbski přichod.